हौजिक श्री खेमचाना उथोखिबा अखोगी हारिबा अखोगी कनोगी करी चीफ मिनिस्टर वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट स्कीम से मसी हजिक लैरिबा मणिपुर की इकोनॉमी हजिक लैरिबा मणिपुर की राजनीति की चमनदबा वखल सेंगना खनबा ngамदबगी सिंगबा तंजादा ओंथोकना फरबा एम्बिशियस स्कीम ममने आई लवे it is appreciated it is a very ambitious scheme yamna public scheme ne lवे aduga scheme asi karam minus semgadage ne haibisisu अखोगी सेल्फ हेल्प ग्रुप सेमगा माई मागी ऑफिसर सिंह कंसर्न ऑफिसर मैम से कनागुम कामू खरना तादरी पैसा से फी सागे है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उ थागे है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खोई ओके डिपार्टमेंट ऑल दिस कंसर्न डिपार्टमेंट इन्वॉल्व तौरगा पीरिबा डाटा बेस ओइबा हिरम खरदा मोइना सेदा मरुइना अखोगी याउदोइसी आधार कार्ड आधार नंबर होगदमनी आधार कार्ड याउदमनी लिंक मोबाइल नंबर होगदमनी बैंक अकाउंट लेगदमनी पर्टिकुलर ईपीसी अदे पोलिंग स्टेशन डिटेल एंड अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन मयाम जो बेस तौरगा डिफरेंट डिपार्टमेंट गाइड तौरगा सेंगदबा पोने अदु लाइव थीबदी आई ngasai can of the report before this can press briefing as holding among the while I was going to this you all I told the Manipur ki public domain the kari ugia kana gumba mathung maram huktaba rainti ola kharana iram bi mami amai fang daba lusing ba saba kangu karana अखोईगा लाऊ कौरगा मागी वोट पियो अखोई हजिक हाइरिबा स्कीम जी पीगे अखोई करिउ कान सम टाइम अखोई का क्लेम ngasi पब्लिक डोमेन द लेरमनी तोंगान मणिपुर की केंद्र सिंह लुपा करोड़ सोम यांगई जिना केंद्र मयाम द येन थरक बदुदा हुजुजी का एमएलए कारिबा मथों बरम हुक्तबा एमएलए मथों बरम हुक्तबा अखोई करी हाइनी याम थिंगांगतना अद मथों बरम हुक्तबा कामु खन मयुम द तौरगा अखोई वोट पियो अदगी पैसादु मधु लिसिंग तरा पीर लिसिंग हासि फंगदु पार्टी यावगदमनी पार्टी मीटिंग यावगदमनी पार्टी की फिरान सिंह कनी क्या है ना It is an election offense, I am telling you. Mado MLA hoy bhai Mado kana oisno. It is they are committing election offense. Mana pesa pin vote lei be amnati. Manipur mangi marui mandi pesa na vote leiba. Vote yonba. Atop amana vote leiba vote yonba. अरुगा पैसा पीरगा वोट लेपा अनेक कैंडिडेट मणिपुर की राजनीति मांग में बचाने वोट लेबा वोट लेबा इट इज अ क्राइम वोट जोंबा इट इज अ क्राइम पैसा पीरगा वोट लेपना अभी लूरब मणिपुर की इशू सिदा कहन गदबा इलेक्शन कहन दनबा Sharan Turan Toriba, Mayam Punam say, all these are election offenses. Madugi offense, though. Madu offense, as I, as I hungry. When Nangi can implement of the game, it is very right question. Madam, the democratic country, Manipur is a small step in a democratic country of Indian Union. Bharat की democratic country मनूंगा लाइबा मणिपुर से कोई
state akoina apamba ining tamna fadana vote piraga mihut khanba haibado maduna akoi da lejaba right ne madu season abada akoi kana thinga da geba madu thingali ji manghali di kana no masagi right ti on thopa masagi right tu mina leiba vote leina bo honori ba candidate vote jono bo honori ba vote paisa mina paisa piraga vote le boga achumba khoi ki candidate khanna ba hona khoi ki khalan bangam dar ba miyam da khoi ki kari football sanari ngai da sal hajela ko da motori ba candidate sing ani ko candidate mayam dina manipur ki rai spoil do ya masi mahalim ne adu moi mahalim ni aduna hanaki laiba election na se akoi election haiba city sengna kan akoi puna mon khangi Malayanda parliamentary system of democracy linkatadagi say in the British Parliament since 1920 kaya election tawrage America da kaya tawrage akoi di election jam tawde election amuk tawbada praja singina raanti ki woiba wakal lon gyan mayam pana muktamin adna wakal hengalam madune loina na maduna vote piba hairakana akhoi sak saba mi khanba ngambadu election tawi basigi pandamni election commission ki mathau ne aba aduna maike aduna di sangan dadna we kangu kharana ai maminga di paloro it is quite unfortunate we political leader ninga indo MLA kharana akhoi bo kan ai ngona bo biu aduna noi sigi share have it is not highly leaders in property nati this karor som yang kai ye siri khemjangi property nati sigi hari ba karor som yang kai ye budikari ba MLA or mantri gi moi forefather gi property nati it is the property of the people praja gi paisa ne ani praja gi paisa duna akoi praja leiba gi bhav ta ngasi di akoi political party ki leader karana political MLA ko makai makhana jungle ko dune aduna ni aina dai mayam da ngata gi ba aya ngasi di raanti gi bharat ki ngasi leiba manipur ki governor da hari ba thabak she ma sei da governor na nthi na yang jalla da director ma pi da adu mai na to hondar ba inquiry to ai ai ai